सरकार kan khot di mana kapor big hardware system adin bangila depte ya kan ka lama ke lawan syau yang ni nang ni dah kali da Usri Ambrose H. Marak IAS Secretary to the Government of Meghalaya Education Department ke lawan khot yang ni haka kerteng jong ka sarkar de namar balawan khot yang ni haka kerteng jong ka sarkar ni saya lagi ni saya rumah kali saya lam yang ni ha office jong wilayah keren habar kita hiki memorandum ki baniai khaddu ya biasa wilayah yo ya katu ki memorandum ho kadon kata kajin tan ya ka deficit patan ndrai ni labu rupat kata ka last option mo ba lada ka sarkar kamla ya kata ka deficit patan kinai no kata ka last option kaba kandon lada kisim katung betul ka last option ka baniai ta tulop kan sakiu hi manusnem don kamsu ban yami surang na kaliang Sri Ambrose ru ulakular hi ban sale tikat kum katu ka proposal ka banyai di nang ta yaki minutes jong kani ka meeting kinsa nang type ba kinsa nang iu ban sa ayanga kumunong nikmat jong ka custom baro kawai mo di katai ke sarkar kan persanghi ban pendep kloy ya kan itatam kat pala dina kaliang jebu tu wong ngamla ban ai menta ya kata time frame mo namar ka sarkar kan sapek ya kan ka last proposition ka BPI di ndrai na kaliang jebu asyuri baka sarkar menta kan sim serius ya kan itatam jongpi kan le sisya ya kan itatam jongpi nang ta ulong hiru ba haka kerteng jong ka sarkar ki kumunong dalam sawan mi sani na kapor sa kapor kanang bapinduktim kay baka sarkar kam le dan mangiru namar ba kumbangilaong himo hakmat jong pieseru baro khaj ba kajingyang jumi ka bakom santam kani baka sarkar kam khat dan raya baka sarkar kala khat ban kala menjuru ban sim ya katu ka last option ngiru nilas maudai hiba ya mentangin withdraw no swaya kani ka agitational program jungi ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa jatan rai ngingat hi wat ka porjong ka jakatam mensuaru sisin balakot hi ka sarkar kat kum balaya keren kale ya kata ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa jatan rai ngingat hi wat ka porjong kajakatam mensuaru sisin balakot ida ka sarkar kat kum balaya keren kale ya kata mentar lay sa ay ki minutes jong ka meeting ru dauni hi secretary to the Government of Meghalaya Education Department mo kan sadon ka jingsang ka jong bat yangi kum ki nong nikmat ki bangiadon menta kasmi saungut ru kai ka bangila ya keren hang tu sa ay tinda in written ni kai ya kajing tho ai kan dai syuk dan balta nak tagadaw ni next scam ba katam kan salok